Epalunitos duchitunga ngunulu mameshomitos konye ros Ibau juri ngeserai totona ikarakai sangoni uni ido osangite atukotona iwongonete ko primary auriata na amuria koduko kina amuria apedongesi aitogoe kaleke owailo Aipo Eoteri egeuniti ngesa swamuna Eoteri ke nepepeka paperoke nepeta ikari tomona kanyikau ekaulo osali ngesi boni aswamu ke kona katunya oibugalo ko soroti nye ponelo igia unaso bwe boy kini kedeka kilo kiti araingo tona duko kinit wanita pekada dodo bweja utene osobo balane miki asote boy kina sota imoro so podanyu tugone be nyo kwane aisubisa bera chia imana ni pedorai mara kino koto mokalo tetere pedoro ni da aipiko ribakor ara ingara kini koto mokalo so apote boy kino sasota imoro asota anyu ngone be atamata geona swamu na Eoteri buwere ngage Eoteri lo imori bere sa imoro keda paperuka epone la jen boja swami geuni joji epone lo kwa jata taratio kisotoma gwesa anyu be balo bogiro kenesi soni ni sapala apai ni donga lo singare ne gete kopai toni na bunga anyu na be obojo kare kangini swamu kere iswamaje joko imedai kini jo amanga swamu na nepeta ikopani kar tomona kanyape eswamainga ido engara kinga swamu na noi koto maswamu ka tomokale ka pedong ito shomi kadwe pedong adumu na boys tida bere na pedong ngoda jaria kopani kadwe kan pedo sasa wata ngadomu ni disi boys it arabo ngodo chalo na jeni wa pedong ngoda lomare toma kangini swamu ejasa iningoshia abalibau konye utarange saite monokini ngunuda waivera la ka swamaka cheparasa mama mina sabu ni raswam konye kwa payoma kwa petoto nerai mana na ikamote naka anyuti ngobonebe aresa la taswa makamuna pedoti berengo da lopet aswamo pone ka kwa peyongo toto engoboni epolitu michesa ne bonitu ene dekenye bonitu ene chepakini sibere jara nyama pesen ina kini jo bala mojo ngayauni ngomoni kwenye mame pedora yao ichie pedora inyama utokina kirta kiti chuti mama kachanyi jikapona ichie mo ipo bobonguni okwa mojo ngara kenai konya pedoti ngara kinisi akoke Ibau eberita matha aboyo ngesi adiopete shomiti keda gogongu kia toto na Aipo Eoteri na sodit Eoteri lopelo ngesa pedorata ikauriak etosho maso mukieso jache tiokisho aitache rent ngare to lo show no pedor ngal mon la toto kingangina eja swama dio di swama jo kada dite koto ja mina ko ni swam nanti mamji mina ko ni swam amji pedori eta la ja mina swam no kede konta okere nanti ne penene bunya kon ganga kinet osodi ne ja sa pesu koja mina la toto kede ganga kinete kesda aswama ngi nanti ni ganga kinoto rijo na kinjo kesdanyo agogo mamerai ekale ke Ibau bonengara ke Eoteri lo konyeros aganyo aswamani ke Ibau nyesa lelinoi minanes ke swamak kire minanes ponya male le laite kata wale malakan sudah job la ke boysit minanes customers kenge rai jon tunga toma yala manetawe
suma dongan krenis ko pani kar wala kar kanyare dajin to ma pak e pololo apapa iche ajwala unitenu atoto kotomo kalia apaga shanu konye Ibau nyesala chuebe angoroda e pedorete aswama swami sine iningara kinete kal ane piti ngolo atoto da jau to Keda chowa nyini na e pedorata requesida adumo ni disi bore ni pedori jaswam tedere pedori jengara kine kale ko idumo jo e ponelo jari alo imania anyu bone be itingi jai mana ngin Keda kone tau Keda kona kani kere ekotonu atoto achamunebe epedorete kesida aswama swami sine nuaitopoli kalia atia ite kilioko bon na raisigoe kale raiducha imora umishoka swami sine. Kanuka TV East, Alfred Atuau, Kobuga Soroti.